tuk chuak nuam mule voin nun kong ruai tua tan juda ai o tu tur an thlang ti tirko te thil ti bung khat chang som pahnih le chang som hnih paruk in kar thu kan zir ho le don ani masa in tirko te thil ti bung khat chang som hnih pali le som hnih panga thu hi lo ngai thla masa ila tin nan tong traya nang lalpa mihring zong ril ru hretu juda chuan ama omna a kalturin heng rong bol le tirko na atlom san hi ai o turin hemi te pani hi atu zok nge ikhan min hriat ti rang che anti a lalpana thumal somro se amen lali so zirtir juda iskari o takhan alalpa phatsana tangka a akhalta ka wang khan a in chira awa in ti hlum ta khani a athi dan rap thak tak mai hi chanchin thabu te ai ma in tirko te thil ti bu a hian chip chiar zokin kan mutlat maya luka hian a lo ziak chiang hle ani ai no hlum na thingkung atangin bok khup zongin leya atla a alaya poke a aril zong a chuak ti in tirko te thil ti bung khat chang som pariata kan hmu ani chu hmun chu a hminga po akel dama antia thisen hmun ti na ani chutia juda omtak lova thole I suan azirtir te achandam na chanchin tha hril tura azirtir te atir bok sia wang chuan juda ai o tu tur an ngai tu ta a juda mun ruak luakha na tur chuan baptistu johana rong bol lai atanga iso thole na thlenga wana alon chho thlenga mutu le khretu eye witness ni angai ani andu uluk ema afim khurpon film khurani achan chu ama a juda na lo phatsan to wangin zirtir tu iswa tello khovela khan lali suwa phatsan me lo tur lali suwa chanchin zong mit nge ya mule hretu kha andu tlat mayani ti chuan juda mun ruak no kha na tur hian mitam tak qualify an om ve boka chungzinga chuan mi pahnih hming an chup chuaka pakhat hming chu Josepha Barsaba Justa anti le mathia te ani juda ai o thlang tur hian na satakin an tong trai phota nachina kan chhiarta kang khan nang lalpa ti in pathian an addressa mihring zong ril ru hretu juda chuan ama omna akal turin heng rong bol na le tirko na atlom san hi ai o turin hemi te pani hi atu zok nge ikhan min hriat ti rang che anti a juda ai o thlang tur hian na satakin an tong trai phota chumi hnuwa chuan ayan en le ta ni hetia apostol te mevina ayan en hi amak kan ti mai theya tharau thianghlim thlen ma a thil thleng kha animia wa anma ni hi thuthung tharbu chunga mi te ania wangin thuthung tharbu hi zia in ala om lova ziak turin achunga mi te kha anma ni hi anni me kani ti kha heta ila anin nga na pathian thu chu thuthung hlui ani ti kha kan hriat apoi mo ome chuwang chuan thu fing te bung som paruk chang som thum pathum kan en chuan mal chunga thuman vora thil lo chu kero chu lalpa ti ani ti kan hmu a chutiang chuan juda ai o tu tur zonna na in kha an hmangta ani heti hun lai hian an en dan le an man ruat lang pui chu lung manga siam bi kemo tiange mo mangin ani thina hei bak hi chu in an chi ngai to lova achan chu pathianin mi te thin lunga tharau thianghlimin a hriat tir thina ti chuan juda ai o tu tan mathia chuan thlang felta ani hemin hulama chuan in an ching to lo ti kha kan hretel don nia
tharau thiang hlemin ami te thin lunga thu soi to wangin ai en na ngai to lo ani tharau thiang hlim lo thleng kha apoimo ta hle ani ti alang fia mai o me makdeu mai chu hetia juda ai o tur an thlandon hian mi za somni la yan pung khoma bible mun danga aming po kan la mu ngai reng lo ngoi reng le rin om taka isu thu re turin om lo ni reng to thin ni na ane le nei lawa po a boy ngai lo harsat na le ti du da na kara po arin om taka isu lo zui ve ngar tu kheran han thang chuak hi amak ngot mai tiro u tulai khovela hian khongai na huna kan om to awangin Juda Iskariota anga thil ti le nun dan dik lo manga lalpa phatsan tu hi kan om nual theng a ti hiril ruwa om fo mai pathian khongai na kan don te hi kan sot pui theinan simin lalpa tan thokila lalpa lam hoila mathi anga ni na nei lo po a lalpa tan rin om lali so thur heturin om nget takading le hun harsa apo isu zui turin om kan ni zel hi apoi mo hle mai kan rong bol na te hi tai matakin chel takin thu oi takin i thok zelang u ani lo chuan min thak tu tur mi thalal pan anga ani thok zel la itlin to ka ithil ti a chuan i thei to ka in pek na chuan lom fowang che kan zirta kan khan mathia chu bible helaya bakhian aming kan humia lo nima sela mi za somni pungkhom zinga khan juda ai o tu turata na than om ber mi zinga alo tel tlat maya than chu zinga po alo tang tlat maya ni ama ero chu tieng anga mi tha le midu om chu nima sela bible hian achan chin le aming reng kan hulawa mi biru isuata na rin om le nget takading mi alo ni reng mai ti kan hu chuak ani voina hian mitam tak chuan ni na an nei awangin rongan bola ni na an nei lo chuan anin thla da le soi zel mai ani chutieng ang mi te chu lalpan amamo ber an ni lo ni na an nei lo lai po lalpa ta na thei to pathanem nga ya rin om takalo zi tlat mi thanem ngai pathian ta na thei top chu mi ni na nei le nei lova boy ngai lo lali so Krista ta na thur feturin om chutieng ang mi chu mathia se hilo ni tlat maya chutieng ang mi chu ke ni po ni tum veta ila voina hen lal pa hne na kan rin om na thu atharin ane na itiam non liang u lalpa na thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang u lalpa kan pathian chung nung bermin mangai tu voina hian phatsan tu Juda Iskariota ai o tu tur an than thu kan lo zir chuak ta a ichia lo mathia sanuna hian thil zir tur tam tak kan muani khongai takin tukina kan zir lai kal tlang hian kan hne na thu seila lalpa itanarin om itana ding nget ithu heturin om ni ve turin kan za hian min tran puyang che kan eizon na le kan nitin na ate kan tlat nam huna pianga tharau thiang lim chen chil itanarin om thur heturin om kan ni the na turin kan za in voina hian ni tharau thiang limin min khoi thar le la min bo sei thar le thewang che lali so Krista mingin kan ron ti le amen